Kırgızistan'dan. Balayga düşündüğünde deyip demin. Maşinası varını ha şu avtobusa çıktığında aytdın. Vay maşinası olsun düşünbeyt desin. O bala hiç ne bala de öyle alttır. Katta ekan o bala deymiş. Ağı gelen ha. Hidini qarasa ancha pishpag'an. Hidini. Pishqanda bunda bo'yqa bilasizmi? Qanday? Qanday? Anda qanday deb aytsam bo'ladi? Qap oldingiz o'xshaysiz. Bo'p turadi-da. Hozir o'zim sezon bu, darvuzning memesi keldi. O'zi nastoящий darvuzchi avgustda pishayotganda-chi. Sirjakda darvuz pishavi? Batganda-chi. Biz жақта только 30 деген жерде болады да. Дарвуздың кәні ошол жақ. Қалған жақта өспейді бізде. Ой, мама. Такие выглядит наш арбуз. Мына 4-тен 1 эле бөлүк жетет эже көзгө. Калганы ашып кетет. Кеспей коюп кой берейин. Холодильникке салып кой берейин, а? Вот у нас арбуз. Вот такие красивые. Пока пишкан эмес. Ну, попробуем. Кыргызстан арбузу.